Украинаға қайынлік етті, ама ешғалжелер тарафындан яқаланған. Ялтада Семейск қасабасынан сабық ел башысы Юрий Ламенко тұтылды. Оқырым ешғал етілген сон Ялта шер шурасының депутаты oldu. Ешғалжелер есе оны девлет қайынлігінде қабатлады. ФСБ версиясына көре Ламенко 2017-18 сенелері Украина мақсус қызметлері үшін Русияның девлет сырларыны топлаган. О вақыт Ламенко Санкедерсін Қырым Украинлері адлы жемаат тешкілятыны тесіс етіп, оның ел башысы oldu. Октябрь айында бұл бірлешменің фаалиетіні тоқтатып қапатқан. Ялта шер махкемесі Ламенканы 2 айға апске алды. Құрым ишгалінден евел Юрий Ламенко Семейск қасаба шурасынан кәтібі еді. Семейск мэрі Александр Костенко өлдірілген сон 2013 сенесі февраль айында Ламенко партия регионы фырқасының депутаты оларақ қасабаның яңа ел башысы оларақ сайланған еді. 2019 сенесі Юрий Ламенко Единая Россия фырқасындан Ялта шер шурасының депутаты oldu. Ишгалжелер истесе қалға Султан сарай олған территориядаки қанунсыз құружылықны тоқтатар еді. Олар есе көз бояма әрекетлер япа. Бұны құрылтай делегаты Эдем Дудаков АТР яйында айтты. Оның сөздеріне көре Қырым ханлығында екінші шақысынан сарай тұрған топрақны Ишгалжелер акимиеті башта шақси ев құрылмасы үшін айырған. Кечкен сенесе топрақның құллану статусы тижарет үшін деп деңіштірілген. Да 2013 сенесі Ишгалден евел Ахмеджет акимиеті топрақны тайлақ құрылмасы үшін айыражақ еді. Ама Қырым татар фааллері ве меджлис темсілжілерінің наразылығындан сон бұл қарар ләғу етілген еді. Ама шымдыки топрақ сайбы Орыс Шаярлиев да 2013 сенесі бұл топрақның сайбы олғанны қайдеті. Эдем Дудаковтың сөздеріне көре бұл ялан топрақ кечкен күн тарихынен айырылғандыр. Бұл территориядаки кілсені есе илкевелі құружылық құрчаланмасы үшін тікледілерді. Чүнке рус кілсесі біле бұңа разылық бермеген. Тут произошел тот же дерибан земли, который происходил в 2014 году. До конца 2014 года власти находились на своих местах, и они задним числом вот таким образом очень много участков продали. Почему не решается этот вопрос, когда власти, если захотели очистить, например, тот же центральный рынок, за один день все снесли? Даже трехэтажное здание, по которому было решение суда приостановить его снос, однако они его взяли и снесли. С другой стороны, церковь, мы понимаем, что это прикрытие вообще вот этого бизнес-проекта на самом деле. За этим человеком, насколько мне известно, я не могу точно утверждать, но мне говорят, что стоит Ольга Кавитиди. Это сенатор, так сказать, адепт русского мира. И вот она стоит вот за этим человеком. Возможно, я ошибаюсь, я не могу сейчас точно утверждать, но такие слухи идут. Во всяком случае, она активно защищает этого человека. 2017 сенесі бұл ерде құружылық башлатылғаны вақыт Қырым татар жемаатчылығы телеашланды. 2017 сенесі ноябрь айында археологик қазма ішлері кечірілді. Оның нәтижесінде Қырым ханлығы заманына айыт керамет сауытлар, юлелер, капиклер тапылды ве ене сасы сарай, яда Менгли Герай хан құрған жәмеге айыт темел ташлары ве диварлар құрынды. Yani herkes bileydi, bu Kalga Sultan sarayı olğan bir yerdir. Onun için kimse ne bir kuruculuk göremiz, yani boş bir yerdir. Çünkü herkes bileydi onun emniyetini. Ve bunda biz göremiz böyle mahsus işlengen plitalar, pol ve bir temel. Bir duvarının kalıntıları. Yani o kadar güzel görünüyor ve bu resim onun uçaskasında yapılgan idi. Ve şimdi bizge aytalar, anda bir türlü tarihi demek medeni şey yok. Ama o zaman bu nedir? Bu bekimde ya Mengli Giray'ın camisi ya da sarayının özünün temellerinden ve onun duvarlarından. 48 hanımızdan 32'si onlar öz vaxtında, yani han olmazdan evvel Kalga Sultanlıq yapқан ediler. Sarayının erkanında Mengli Giray hanının kurgan camisi kireydi. Yani bu bir kompleks. Biz tam manada... Шымдыки топрақ сайбы есе Санкедерсін одабет еткен археологлар ич бір қиметлі шей тапмағанны білдірді. В 2019 году заключил договор с ханом Вадим Владиславович Майков. Заказали лист, открытый лист в Москве.
И в 2019 году мы раскопки ввели здесь. Ничего не найдено. Что это? Да это засунутое в одно место. Все, что седали, 2 монеты туда кинул, это не означает, что да, подкинули. Я постараюсь вас посадить на электрический стол. Эдем Дудаковтан сөздеріне көре эпосы иншаатлар бозылып, мустақил экспертизави археологик қазмалары кечірілмелі. Нетижеде қалға Сұлтан сарайына ошаған бина құрылмалы, яда ачық авада музей тешкіл етілмелі. Надо исходить из того, что пока мы не снесем это здание, там вот то, что мы хотим, мы никогда больше не построим. Поэтому это место, конечно, очень сильно напрашивается под музей. Музей под открытым небом, где можно было бы сделать определенные навесы из оргстекла и показать вот эту жизнь древнего города, который фактически был, я думаю, намеренно уничтожен в начале XIX века уже после аннексии Крыма. Қырым ханлығында олған 48 хандан 32-сі бұл ерде илкебелі қалға сұлтан олған еді. Сарай 15-ші асырынан сонында құрылғаны белледір. 18-ші асырынан сонында Қырымна Русия ишғал еткен сон руслар тарафындан йоқ етілген еді. 19-ші асырда бұл ерде бира заводы құрылған еді. Ама оны 1950-60-ші сенелері бозғанлар. Бұл вақтан берлі бұл территория бош тұрайды. Чүнки чоқысы ерлі сәкінлер анда қалға сұлтан сарай олғанны біледі. Қырым татарлар үшін мұйым тарихи әдесе вет іліміздің адлие сөзлерінен зенгінлешмесі ве инкишаф етмесі. Бұны Қырым татар ресурс мерkezінің елбашысы Ескендер Бариев инсан ақлары конвенциясының Қырым татар версиясына тақдим етер екен хабар етті. Тарихте бұл весиқаның ilk сефер Украинаның тамыр халқы тіліне тержімесідір. Бұл аңлашма Авропа Шурасы азалары арасында имзаланған ве инсанларының esas ақлары ве сербестліклеріні белгілемекте. Шымдылық ресми шекілде 40 тілге тержіме етілгенді. Авропа Шурасынан әрбір институцияларына Қырым татар весиқасы да юлланылды. Ескендер Бариев конвенцияның Қырым татар тілінде метіні Авропа Шурасының ресми ресурсларында дерч етлежегіне умут ете. Это даст, во-первых, субъектность крымско-татарскому языку, субъектность крымско-татарскому народу. Во-вторых, как я уже отмечал, очень важно, чтобы сам крымско-татарский народ мог развивать свой юридический язык и, соответственно, знакомиться и изучать международные правовые документы для защиты своих прав, как индивидуальных, так и своих коллективных прав. Кечкен күн душман екі керят ешкес режиміні бозған. Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында ишгалжелерінің душман фаалеті эксілгенні қайдетілер. Ишгалжелер опытны ве Новоалексеевка қасабаларына қорчалыған Украин арбилері позицияларына граната атыжы, бұйық калибрлы құршын атыжы тіртібатлары ве башқа селянен ұжым еткен. Украин әскерлер арасында инсан ғайыплары жоқ. Бүгін саба ишгалжелер артиллерия системаларына қолланған. В районі Причепилівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ишгалжелер Украинада Қырым мақсулатларына олған бұйық талап аққында хабар етті. Фақат бөлі нәтижеге келмек үшін олар Ярмададан Русия тарафындан ишгал етілген Донец ве Луганск вилаетлеріне ихрач етілген мақсулатларына сайды. Қырым қой қожалығынан Назир Андрей Рашкинның есапламаларына көре Донец ве Луганск вилаетлерінің ишгал етілген территорияларына теслим етілген ихрачның ярысы $7,5 миллион фиаты олған Қырым мақсулатыдыр. Рашкинның малюматына көре Ярмада мақсулатларынан екінші истималжысы Чиндір. Ондан Қырым $4 миллион алды. Қырғызстан, Казахстан, Беларусия, Эрменистан, ишгал етілген Абхазия, Түркия, Таджикистан, Израиль ве Сырбыстанның Қырым мақсулатларына талабы да аздыр. Андрей Рашкинның есапламаларына көре ел башлағанынан берлі ихрач етілген қой қожалығы мақсулатларының фияты $14 миллион етті. Чоқсалларда бұл құш еті, шарап ве кескін алкоголь ичімліклерідір. Рашкин айтқанына көре Қырым қой қожалығының мақсулатлары дүнияның 11 мемлекетіне теслим етілі.
Полония баш назиры Русияны якын шарықтан Белоруссия сыңырына келген мигрантларнен бағлы вазиетте қабатлады. Сыңырда топланған 4000-ге якын инсан чадырларда яшай. Олар Европа бірлігіне, хусусан Алманияға кетмек үшін Полония сыңырындан кечмеге тұрышты. Ама анда бұлынған бинглер желек аскерлері, полис хадемлері вес сыңыржылар мигрантларны ебермеді. Белоруссия режимінің провокациясына қаршылық көстермеге азыр олмақ үшін Полонияда территориаль мудафа ордуларны ярдымға чағырдылар. Полония баш назиры Матеуш Моровецкий айтқанына көре Белоруссияда да 12 000 мигрант болуна. Олар якын вақытта Полония сыңырына барып ете біле. Моровецкийнің сөздеріне көре бұл Русия тарафындан тешкіл етілген провокациядыр. Неоімперська політика Росії прогресує. Ми це дуже чітко бачимо. Вона йде за певним сценарієм і розподілена в часі. І це той крок, що зробив Лукашенко. Він виконавець. Його керівник перебуває в Москві. Авропа бірлігінде оз-озына илан еткен Белоруссия президент Александр Лукашенконы сыңырда yüz берген вазиетте қабатла бұны гибрид женг деп адландырдылар. Авропа бірлігі Полонияға бұл проблеманы чезмеге сөз берді. Ми відкрили дискусію щодо фінансування фізичної прикордонної інфраструктури. Це питання має бути вирішено швидко, бо кордони Польщі та Балтії є кордонами ЄС. Один за всіх та всі за одного. Чому ми вважаємо, що санкції кусаються? Тому що режим Лукашенка починає поводитися як гангстерський режим. Санкції завдають їм болю, і вони не знають, що робити, та намагаються підірвати Європейський Союз запуском гібридної атаки проти однієї з країн-членів ЄС. Так, ми вважаємо, що санкції працюють, і ще більше санкцій вже на підході. Айны вақытта Литвания оз тарихында ilk сефер Белоруссия сыңырында бір айға февкуледе вазиет режимini илан етті. Бұл режим сүргені вақыт нақриятынан әрекеті сыңырланажақ. Литвания гражданларындан ғайры ичкімсе мемлекет сыңырындан кечмейджек. Полонияда мигрантларнен бағлы вазиет себебінден Белоруссия сыңырыны бұтынлей қапата білелер. Бұны Полония үкіметінің спикері Петр Мюллер білдірді. В дальших сценаріях такий варіант береться до уваги. Ми надіслали владі Білорусі інформацію про те, що така загроза існує, якщо влада Білорусі не припинить свою поведінку. Петр Мюллер Полония акимиеті мигрантларны Белоруссияге ташыған учақ шirketlеріне қаршы санкцияларны кірсетмеге ve Европа бірлігінің мемлекетлері арасында учышларны ясақламаға талап етежегіні илан етті. Шу сырада Алмания канцлер Ангела Меркель Путинге телефон етіп, Русия президентіні Белоруссияның қанунсыз әрекетлеріні тоқтатмаға рича етті. Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною і попросила президента Путіна вплинути на це. Алманияда Белоруссия сыңырындаки мигрантларнен бағлы проблемаларынан чезулівінде Украина ярдым жолмасын істейлер. Социал-демократик фырқа темсілжесі олған тыш ішлері меселелері бойынша эксперт Нильс Шмидт мигрантлар үшін Полонияға кірішіні ачып, оларны Авропа бірлігінден тыш мемлекетке чықарып, олар сығанақ алмақ процедурасындан кечмелі деп білдірді. Стратегик ишбірлік аққанда яңы хартия Америка Бірлескен Девлеттері тарафындан қол тұтуына 10 елларға пекітмелі. Бұны Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба Вашингтонда олғаны вақыт білдірді. Америкалы ишдеші Америка Девлет кәтебі Энтони Блинкен елі девлеттер ара стратегик ишбірлік топлашып өткерілмекте. Күн тәртібінде Русия тәжавузына қаршылық көстерілмесідір. Кулебаның сөздеріне көре, хартия ең азындан кележек 10 елға АБД ве Украинаның ортақлығына таздықлай. Принципово важливо було зафіксувати в частині якраз протидії російській агресії. Тобто це вже буде говорить про, коли ви побачите цей текст і цю частину присвячену російській агресії, ось ця хартія, вона зацементує американську політику на роки вперед і повністю зніме будь-які занепокоєння або підстави говорити про зраду. Тому що підтримка Сполучених Штатів залишиться абсолютно непорушною. Хартия екі девлетінің девлет аппаратларыны АБД ве Украинаның менфаатлары құрчаланмасында чалыштырмалы. Комиссия отырышындан ғайры Украина эйеті Пентагон, АБДның Милли Қавсызлық шурасы ве экспертлерінен көрішмелі. Назир Кулебаның сөздеріне көре, Украина сыңырлары янында Русия арбилерінің сайысы арттырылмасы меселеде бір фікірделер. У нас зі Сполученими Штатами повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок. Вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі.
це все сформовані точки напруження, і вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наша задача – робити все для того, щоб вони не були активовані. А якщо це, не дай Бог, ставитися, то задача дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу. Украина ve ABD arasında devletler ara strategik комиссиясы да 2008 senesi teşkil etilgen edi. Bu daimi dialog, umumiy ko'rishuvlar ve bir bakışlar olmasına yol beri. Prezident Donald Trump olgan son bu teşebbüs unutilgan edi. Prezident Volodymyr Zelenskiy sentyabr ayında Washingtonga bargani vaqt bu komissiya ishini g'ayridan boshlatmasi haqida anglashdi. Bir hafta evvel olganına ko'ra COVID hastalarining sayısı azlaştı. Hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etkenlerinin miqdori ise arttı. Ukrainada keçken kun virusu 23 bin insanda belgilengen. 816 kishi hastalıkni yengib olamadı. COVIDga uğragan ya da onun alametleri olgan 5,5 binden ziyade insan hastaxonaga tushdi. 16.277 kishi tuzalgan. Hastalarning cho'qisi Dnepropetrovsk, Kharkov, Poltava, Odessa viloyatlari va Kiyev shahrida. Ukraina paytaxtında COVID hastalığı neticesinde vefat etkenlerinin rekordu qayd etildi. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких, інші – поховати. У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорії. У нас черги в швидких приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці, то підіть, будь ласка, подивіться, поговоріть, будь ласка, з лікарями та родичами хворих. Ukraina Sog'liq naziri insonlarni saq qalmoq uchun derhol aşılanmaga chaqirdi. Chunki COVIDga qarshi aşı Delta shtam sebebinden vefat etuv tehlikasini 11 kerega eksildi. Це результати дослідження Американського центру з контролю та профілактики хвороб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія із більш ніж 65 повністю вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі, яка була в цих країнах. Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському, ми б мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це, в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів. Nazir COVIDga qarshi vaksinaning birinchi dozasini yaptirganlarni ikkinchi dozasini vaqtida almaga chaqirdi. Ті, хто пропустив дату введення другої дози, отримайте її якнайшвидше. Дозвольте вакцині працювати на ваше здоров'я. Рекомендований інтервал, який бажано зробити друге щеплення, становить для вакцини CoronaVac 14-28 днів, Pfizer 21-28 днів, Moderna 28 днів, AstraZeneca 4-12 тижнів. Şimdilik Sog'liq nazirligining ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada çeşit vaksinalarning 10 million 300 bin dozasi bor. Bu jumladan Moderna vaksinasining 3 million dozasi, AstraZeneca vaksinasining 800 bin dozasi, CoronaVac vaksinasining 4,5 million dozasi ve Pfizer vaksinasining 2 million dozasi bordir.